syukur buram nengkong yang asuban ai kecing kublai ke kerpang nak bentai jungpi bagi borok ke para dekot cuma ni kejeng buram ke bangi olak yang sesisian ban ya syong hak ni kejeng nak bentai ban ya tai ya ke bubuan kimat kicurang ke bidai bat kecing penyai ya kita macam lengba ke ni kejeng ke buram syua dengan bu Ahmad jong kejeng berowei na kim sesisian ban ai kublai kerpang nak bentai ni ke por ke koridor cung ilang barok syukur buram syua dengan bu Ahmad jong kejeng ya kecing mang tengka kapalai benai buat anak kaum kalau ngapa syong niam kapabadai bangarang kat bat kidkhot jong ka executive committee banai lengkong nang syap ya ka kublai ke kuap pi bat kumcu ri baro kidkhot jong ka gieng baran buram hari ni kejing kenduk lang ka kong jong neusnam aracara pun rio syong kenor baran buram kum bakalong menta ka executive committee kampat la panwanra syakajieng mang tengka kapapura jong neusnam aracara pun rio aracara pun nyau namar kumang yatip lang baro bagi cingni resep baro ke bangyo kapana kalian kayo akot ka council ondang hap panlum lang bat kumjuoru ya kecing penlot expenditure cung sunem arajar urusan pun riu ondang la banyo cing khen tat hadu katayo ka bakhado cung banai leber arajar pun riu nama kata kenang ban beteng ya kecing prikam cung ka council ya mentahi ka executive committee ka lapan kre ya kecing nang tengka vote on account ka blai benai ka pan sedang nadu sitrik ubenai yong arajar pun riu hadu lai trik ubenai ciliu arajar pun riu ya kamang tengka lani ka budget ka pura cung sunem arajar pun riu arajar pun nyau on sawan rak hakasin syong dorbar kapan sawan syong kenol nak kecing mang penlut kapalai benai kamang tengka nak kapan tabaro kita nak troikam cung ka council kalong kumni kapan kong ka kran number 1 kapari general administration department kalong kendai klor khat saulak san pui jan reuspa kapar kran number 2 jong ka law department kalong khat pralat san pulai jar kendai spa arpau kapalai kran number 3 jong ka revenue budget but finance department kalong arkelor nyau kun riulak riu sawajar lai span riu pau kabasau kran number 4 kabari choka forest department kalong arkelor pra saulak sapwe jar praspa riu pau kabasan kran number 5 kabari dai chonga administration of justice and judicial department kalong shiklor pra pulak saplai jar praspa san pau kaban riu kran number 6 chonga legislative department kalong arkelor lai kun riulak lai plai jar shispa san pau kabanyau kran number 7 kabadai chung education department kalong saulak khatwe jar san spa arpau kabapra kran number 8 kabadai ke civil work and development department kalong khan riu klor ar saulak khnai sawajar nyau spa kabakhandai ke kran number 9 kabadai chung enforcement scheme for protection of tribal land and forest and interest department kalong shiklor san khnai lak prapu arajar praspa nyau pau baraba khenya ke total baro chung kane kamang tengka na ka bentalai benai kalong lai kun klor khandai lak praplai jar praspa lai pau habasim kelum lang lor kani ke jingmang tengka ka jingmang pisa penlot hapok kini kilai benai kalong akabasiu tulak ye khot chung ka council ki officer kinong bisang kinong trai kitna trai kam per kentup ru ya kinong trai ki bala song khat chung ka council ba ka kentup lang ya ke jing penlot na ka bentai ki kam penroi nalo ki pat ki jingdan kam ki ba council ka dei ban penlot chung krar buram syua bangan pengkot no ya ka jingkren chunga nagar pari ka buram pun chong phi do phin subha ban bu ya ka ne ka budget bu na account budget na ka bentai lai benai hakmat ka jieng bahkan subha ban mencuri ya ka jingmang pisa penlot na ka bentai ka jingbet jingbiang ha ka punya ki kam chung ka council sa sisen pan ngai kublai phi chong knor buram bad ya bro ki khot chong ka ne ka jieng kublai sigur